Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ngira murabizi neza uyu mwanya irimo ihangana n'ikipe ya Nigeria, gusa iyi match irimo ihuza aya makipe yombi byakomeje kugorana ku buryo uyu mwanya bikiri kunganya, wakibaza noneho iherezo ry'uyu mukino riraza kuba gute? Yego wenda ushobora kuba ubonye iki cyegeranyo nakoze utinze, nimba hari impinduka zabaye muri uyu mukino gira icyo utubwira, utubwire rwose ikibazo kiri hehe kiri gutuma ikipe y'igihugu y'u Rwanda itabasha gutsinda iyi match ku buryo biri no kuyicanga mu kibuga, yewe ngira murimo mubona ibintu irimo ikina n'ibyo Nigeria iri gukina. Rwose iyi match ukurikije uko uri kuyibona wowe se uri kubona batanganya? Iyi match harimo guhuzagurika cyane rwose, ngiye ku buryo uko ndi kuyibona nk'iyi match irimo iba aya makipe biraza kurangira bibaye 0-0. Abantu benshi rwose niko bari kubibona kubera yuko uyu mukino imikinire yawo irimo noneho ntabwo isanzwe, biri gutera benshi kubyibazaho bitewe n'ibyo barimo babona mw'uyu mukino. Nawe rero nimba urebye aka kavidewo cyangwa aka kegeranyo gira icyo utubwira nimba uri kureba iyi match uburyo urimo uyibona. Benshi rero urabibona uyu mwanya igice cya kabiri cyatangiye kandi gitangiye ari 0-0, ni nako icya mbere cyarangiye. Muri iki gice cya kabiri reka turebe nimba hari impinduka ziri buze kubamo, nimba kuko nawe uruzi hari impinduka zibamo gira icyo utubwira muri comment.